ino mahatonga lala magnano firesagnaranof na rapport sexuel 3 minitra 4 minitra de fa lasa ary ino ny vahaolagna amin'izay miarabanao Alain Vivier no magnoloagna anao eto amin'ny fandaharagna ary mino za fa hagnampy anao lala managna i problème io si le partenaire viavy couple le olo managna i olagna io ity solution amiagnanao ty tsara ny magnamarika avy eto ampiandohagna fa ny lala ndraiky viavy de tsy mitovy na de mitambatra ao agnatin'ny firesagnaranof aza izy satria ny lala dia pulsionnel ary ny viavy romantical ino zegny ny pulsionnel dia masonazy ty le raha hitany ndraiky le raha regny ny sofinanazy regny efa manosika azy ty agnano firesagnaranof fa ny romantical kosa ny viavy zegny nenazy de tambitamby safosafo kasikasiky teny mamy regny no manosika azy andeha agnano firesagnaranof donc rehefa mazava aminao tsara fa ny lala pulsionnel ary ny viavy romantical de mila fantatra anao koa fa mila mandalo am'zegny atao hoe préliminaire zegny zay vao miditra amin'ny firesagnaranof ino ma ny préliminaire ny préliminaire dia digagna mialohan'ny firesagnaranof tsy avy atrany mangala lamba de fa katroko de fa vita fa tokony misy fotoagna zay iarahana mifanambitamby mifanafosafo mifagnamia teny mamy mifampiondakondagna ary le antsontsika hoe romantical io zegny ny fotoagna anehoagna fitiavagna mbola tsendriky misy firesagnaranof vitsy de vitsy ny lalategna magnano izy io fa nenazy tonga de miala lamba tonga de fa izy ary regny le tsy zakany viavy satria amma romantical azy dia mila izy fotoagna lavalava mba ahafahany miomagna anao lalay 2-3 minutes efa vognogno fa couple anao mila fotoagna lavalava izy mba ahafahany miomagna azadigna fa ny viavy toujours tara am raha jiaby eny fa hatramin'ny fagnanaovagna firesagnaranof aza de mbola tara fogna izy ka amia fotoagna izy mba ahafahany iomagna tsara ary ny fagnamezanao fotoagna amin'ny alalan'ny tambitamby sy teny mamy no antoko anankiray ahavognony sy apare azy ary ny tsy fahaizan'ny lala raha voalazako teo igny ny mety mahatonga ny éjaculation précoce na fahalatsahan'ny ranon'aigny diso malaky loatra vao tafatsofoko ely de fa lasa misy raha mbola tsendriky tafatsofoko de fa lasa le raha zay mety hiteraka fahasoregna amin'ny partenaire anao satria voalaza fa ny 20 ka hatramin'ny 30 isanjaton'ny lehilahy dia takatra i problème io ino antony mahatonga izy io voalazan'ny mpandiniky fa araiky amina lala efatra no tratrany problème io 2 minitra ka hatramin'ny 3 minitra de fa mandeha ary tsy kiniany tsy sitraponazy mandeha fa zio fa mandeha automatique misy antony roa karazany mahatonga azy ny éjaculation précoce primaire zegny hoe mandeha aloha loatra nanomboka tamin'ny firesagna natao tagny tamin'ny départan'izy vao nianatra tagny izy io tsy mijanogno fa de fa ohatran'igny fogna izy vetivety de lasa fa misy koa ny éjaculation secondaire le antsonjareo hoe normal izy tamin'ny voalohany fa avy ndraiky taty avy afara niova vetivety mandeha misy antony aroa mahatonga izy io voalohany antony ara-psychologique ohatra zare mpivady zegny tsy milamy mahalagna de mahalagna magnano firesagna ary efa sahiragna ramose zay vao magneky madame igny vantany vao amiagna tonga de lasa zay le atao hoe TDL na tonga de lasa igny anjary nandre mpivadiny mifandamy aza mpijalegny loatra i ramose fa raha vao filafilainao izy io tampoka amianao vetivety de lasa ny antony de satria tsy matoky tegna le lalahy mety filafilainy vadiny izy sakindry izy mahazo ely igny mikoropaka ary vetivety de lasa igny le antsogny hoe TDL fa misy koa le hoe olagna ara-biologie ara-pahasalamagna zegny vony prostate izy na vony le atao hoe thyroïdienne izy io ndraiky mahalagna loatra izy magnano firesagnaranof any raha vao mahazo izy de tsy mahatagna fa tonga de mandeha ity ary ny vahaolagna raha izegny no izy mialohan'izegny amiako anao ndraiky numéro ny telefone tsisy variny anao miagna fagnazavagna aby rety raha ohatra ka impuissance sexuelle na malemy filahigna tsy mahavita magnano firesagnaranof tsara na rehefa mitsofoko izy de maty ao andavika ao raha Antananarivo anao antsova telefone izy efa mipetaka io 033 15 996 00 raha Tamatavy anao 032 07 916 58 raha Ambilobe 032 21 025
78. Ny pomady fanafana dia solution ho an'ny lehilahy malemy filahiagna, tsy velogny tsara na tsy matanjaka na atsofo de maty ho azy eo. Fanafana no solution amizigny. Vita amin'ny zavatra voajanahary izy io ary managna fiche technique ara-dalagna tsara beky fa tsy hoe pomady abidy araka ny lalagna. De i Dr Thomas le mpamokatra azy mihitsy no hitondra fagnazavagna andeha ho tandrinesantsika kely. Fanafana izy vokary natioraly Madagasikara avy An'Isambava dia manana ny taratasy ara-dalàna sy ny fiche d'analyse avy amin'ny CNARP na Centre de Recherche Scientifique. Ny pomady fanafana dia natokana manokana ho an'ny olona misy varisy, ho an'ny olona misy hémorroïde. Fa ny tena spécial ny pomady fanafana dia zao natokana ho an'ireo lehilahy tsy mahavita devoir à maison na hoe firaisana ara-panambadiana. Ny olona eto Madagasikara matetika fisy ara-panambadiana dia avy amin'ny tsy fahavitana firaisana ara-nofo. Ny pomady fanafana dia vita avy amin'ny karazana kakazo misy eto Madagasikara izay manasitrana ary mitsabo ireo aretina voalazako teo aloha. Fa izy io misy produit maromaro vokariny izay mahatsara toe-batanan'olombelogno. Ohatra amin'izay ny ty pomady guéri tout ty ndray zao spécial olo efa nahazoazo taogno, le managna vatagna mangotsongotsoko, lohalika, andilagna, taezagna na hatoko. Kofa magnosotro ty tegna soulager, azoazonao egninao. Efa misy amin'ny toeragna voatondrotsika jiaby igny izy ty afaka tadiavinao raha ilainao. Ino ary vahaolagna amin'ologno magnano firaisagna ara-nofo 3 minitra de vita. Ny solution tsara aloha rehefa mba magnano firaisagna ara-nofo ka regninao izy ao fa ho avy, io ne hainao fa izy ka ho avy, ajanogno malôha, mijanogno hely na magnova position hafa, mety efa mahatsara izy zegny. Azo atao koa magnatony docteur spécialiste ohatra amin'izay, sexologue, urologue, psychologue, psychiatre, thérapeute corporel. Regny de magnamia conseil amin'ny tokony ataonao. De azo atao koa mampiasa ny méthode atao hoe stop and go. Alefa ajanogno hely, alefa ajanogno hely. Mety koa rehefa regninao fa karaha ho avy izy dia mampiasa karaha forman'olo amany, lehilahy mamany igny ianao mipipia satria tsy miaraka ny tsironaigny sy ny amany na ny pipi. De izy koa fa magnano forman'olo karaha amany igny ianao de mijanogno ilay tsironaigny ty andeha. Azonao andramana koa ny mampiasa préservatif na capote. Tsy hoe misy fitandrova-pahasalamagna ohatra zegny ny antony ampiasanao izy aketo, fa indesinao magnano entraînement tsikelikely fa mampiegny le fandehanan'izy malakilaky kokoa izy zegny. De mila manampaharetagna anao fa tsy nianiky niany tonga de am'le hatiavanao azy fa mandeha tsikelikely. Ary ho hitanao fa hiova izy io lasa manam-potoagna lavalava kokoa. Tadidio fa manorsoro partenaire anao le mandeha vetivety io tegna mila mikotragna mihitsy anao, mampiasa ny fomba rehetra ahafahanao mampandeha izy miadakadagna kokoa. Izay ndray ny vidéo tsika niany, azadigna ny partage sy magnano j'aime mba ahitanao sy ahitany namantsika zay mbola tsy naharaka ny fandaharagna tsika teto. Ary mba ino moa ny anjara asan'ny maso, vava, tagnana amin'ny firaisagna ara-nofo. Miarahabanao Alain Vivier no hagnamenao torohevitry ara-pitiavagna. Ny firaisagna ara-nofo dia mitovy amin'ny orchestre ka misy élément maromaro mandrafitry azy raha te hahazo la musique tsara, toy ny micro, orgue, table mixeur, baffle, gitara, titère, médium sy ny sisa. Reo rehetra reo mila miasa izy koa te hanagna la musique tsara. De toy izay koa ny vatantsika olombelo ty de fa ny orchestre n'Andriamanitra zegny hoe nataony élément complet mihitsy. Karaha tsy ampiasainao io élément complet io amin'ny firaisagna ara-nofo dia tsy ahazo firaisagna ara-nofo kanto sy mamy anao. Olombelogno mahay misaigna atsika fa tsy biby na akoho. Tonga de miakatra de vita de samy miala. Ny lehilahy de managna anjara rôle be de be amin'ny fampiasagna vava ka mialao ny firaisagna ara-nofo mandritra ary aoriagna. Ny vavan'ny lehilahy de tegna mila magnaboaka teny mamy, teny tambitamby, teny pitiavagna. Areo ny fotoagna farany tampona hagnamezanao toky le partenaire anao fa tokagna amantany io ka tsy manampaharoa ary tokagna tsy hosoloagna. Mandrakizay mila de mila zegny ny atidohan'ny vehivavy mba hahatonga izy ho vogno amin'ny firaisagna ara-nofo. Nambarany Nancy Van Pelt fa ny viavy zay nahazo tambitamby be no vogno kokoa amin'ny firaisagna ara-nofo raha mitaha amin'ny viavy hafa. Amin'ny ty vava mamoaka teny mamy sy teny tambitamby fagnomezan-toky ty